В театре имени Якуба Колоса очередная премьера. Актриса и режиссер Ирина Тишкевич осуществила свою давнюю мечту и поставила на камерной сцене спектакль «Волколак» по одноименному рассказу из книги Яна Борщевского «Шляхтич и завальня». В спектакле артисты активно используют белорусский фольклор, пословицы, поговорки, заговоры, народные аутентичные песни, в том числе в обработке известного этнотрио «Троица». В сваім спектаклі спрабуем зразумець, што такое помста, як яна ўзнікае і што трэба зрабіць для таго, каб пазбавіцца ад гэтага пачуцця страшнага, самаразбуральнага. І мы, канешне, спрабуем зразумець, як яна ўзнікае, чаму яна ўзнікае. І менавіта ў нашым спектаклі гэта ад таго, што не атрымалася кахання. Забралі дзяўчыну сілаю, выцягнулі з сапраўднага пачуцця, і чалавек, які застаўся адзін, і ён не знайшоў больш ніякага выйсця, як толькі вельмі моцна пакрыўдзіцца, а потым прарасціць у сабе помсту. А потым зразумець, што гэта вядзе да разбурэння і іскаць шляхі на вяртанне. Ян Борщевский – это человек, который собрал вот эти легенды падания как раз полночи Беларуси, то, что за Полоцком, это Расонщина, озеро Нещарда. Вот. Там ягоны дядька жил, он там вырос у яго. И вот эти падания, коли подорожные ходили, то... Ну, то есть у Борщевского вот поднимается той пласт, який у нашей литературы и не поднимался амаль ніким. И он был один. Вот. А то, что так само узнимается вот это наше видовище, заповедание, якое робить режиссер Тишкевич, то апавяданне ператварыць у спектакль вельмі складана, таму што абсалютна розныя структуры. Але яна знайшла вельмі цікавы ход вот, паказаць гэтыя глыбінныя адносіны беларуса, менавіта беларуса з прыродаю.